Poetika bošnjačke usmene književnosti. Literatura koju preporučujem za ovu oblast jeste svakako vaša čitanka za bosanski jezik i književnost za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola u izdanju Kleta, u kojoj uvijek nađemo neki zanimljiv tekst u vezi sa tematikom koju obrađujemo. A za one koji žele dublje da se bave usmenom bošnjačkom književnošću, preporučujem da uzmete knjigu Enesa Kujundžića Narodna književnost Bošnjaka, čiji se fragmenti zapravo i nalaze u tekstovima u vašoj čitanci za bosanski jezik, a za one koji žele dublje da se bave isključivo usmenom lirikom, onda preporučujem knjigu Nirhe. S obzirom na to da ste vi sada prvi razred srednje škole, ja se često nadovezujem na definicije koje ste učili u osnovnoj školi. Između ostalog spominjali ste i usmenu ili, kako ste drugačije nazivali, narodnu književnost, s tim što ćemo mi od sada koristiti isključivo termin usmena književnost, koji je po mom mišljenju prihvatljiviji. Dakle, učili ste da je to književnost koja se usmenim putem prenosila s koljena na koljeno, sa generacije na generaciju, a sada, pošto ste zreli, učimo jednu zreliju formulaciju usmene književnosti, koja podrazumijeva ukupnost usmeno-književnih tvorevina koja se prenosila i izvodila zaslugom kazivača i primaoca u usmeno-komunikacijskim procesima. Ona obuhvaća poeziju, koju čine lirske i epske pjesme, balade i dvostihovi, zatim prozu u koju ubrajamo bajke, predaje, legende, basne, anegdote. Retorički oblici podrazumijevaju zdravice, brojalice, brzalice i na kraju sitni oblici u koje spadaju poslovice i zagonetke. Pomoću dijela usmene književnosti upoznajemo život i običaje narodnog kolektiva, ljepotu življenja iskazanu uz pomoć mnogih stilskih izražajnih sredstava usmene književnosti, kao što su epiteti, poređenja, personifikacije. Život narodnog kolektiva uvijek je vezan za život pojedinca, od rođenja do smrti. Zato teme usmene književnosti i jesu bogate i raznovrsne. One su rođenje, ljubav, ženidbe, mobe i sjela, svakodnevni rad, porodične predaje, historijski događaji, bitke i ratovi, život slavnih i herojskih ličnosti, narodnih junaka i drugo. Bošnjačka usmena proza odlikuje se nekim crtama koje su posljedica izravnog uticaja islama s jedne, te upliva usmene književnosti islamskih naroda sa kojima su Bošnjaci dolazili u dodir, Turaka, Arapa, Iranaca s druge strane. Ovaj je uticaj ostvarivan u dva toka: izravnim doticajima, na putovanjima, na vojnim pohodima, u trgovačkim poslovima, te posredstvom pisane književnosti, čiji su prenosioci i tumači bili obrazovani pojedinci koji su učili turski, arapski i perzijski jezik, pripremajući se za različite vjerske, upravne i vojne službe u Bosni ili drugdje u Osmanskom carstvu. Osim pozajmljenica na motivsko-tematskom planu, utjecaji su vidljivi i na razini likova, gdje je posebno upečatljiv primjer sa poznatim junakom turske šaljive priče Nasrudin Hodžom, koji je urastao u bošnjačku usmenu prozu, poprimivši neka obilježja likova šaljive priče iz usmenog nasljeđa nove domovine, iz raznolike građe pričanja o šaljivim junacima bošnjačkog usmenog pripovijedanja. Građa bošnjačke usmene proze nalazi se u znatnom obimu već u najstarijoj objavljenoj zbirci Bosanske redovničke mladeži, čiji je sadržaj sakupljen u Bosni i Hercegovini sredinom 19. stoljeća, ali i u ondašnjim časopisima poput časopisa Bosanski prijatelj, Bosanska vila, Behar i drugi.
Pitanje prisustva bošnjačke epike kao posebne teme u američkoj i zapadnoevropskoj slavistici 30. godina i u kasnijem dijelu 20. stoljeća u bliskoj je vezi sa pitanjem usmeno-formulaičke teorije koja se u krugu drugih područja folkloristike prvobitno razvila u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno na Harvardskom univerzitetu, zahvaljujući prije svega istraživanjima Milmana Perrya i njegovog saradnika i nastavljača Alberta Battesa Lorda. U prvo vrijeme usmeno-formulaička teorija je korištena u užem literarno-historijskom kontekstu s ciljem, kao što je to općenito bio slučaj sa folklornom naukom u 19. stoljeću, da se izvrši historijska rekonstrukcija prošlosti, koja se opet u krajnjoj konsekvenciji svodila na pokušaje rekonstrukcije homerovske tehnike kompozicije dva poznata antička epa Ilijade i Odiseje. Nakon što je formulirana i prezentirana naučnoj javnosti 1960. godine od strane Alberta Lorda u knjizi Pjevač priča, a na osnovama koje je postavio Milman Perry, ova teorija je privukla pažnju naučnika i izvan područja homerologije. Ona je, pored toga što je generirala pojavu više hiljada različitih prikaza i studija, zaokupila pažnju kako istraživača staroengleske poezije, biblijskih tekstova, kuranskih ajeta i staroarapskog pjesništva, perzijskih i indijskih spjevova, tako i proučavalaca skandinavskih saga, njemačke srednjovjekovne epike i brojnih drugih poznavalaca usmenog stvaralaštva. Ovako široka rasprostranjenost jedne književno-teorijske metode oslanjala se u znatnoj mjeri na elaboraciju usmeno-književne građe koju su prvo Perry, a zatim Lord i drugi istraživači prikupili uglavnom od bošnjačkih pjevača u Sandžaku i drugim područjima bivše Jugoslavije, u Bosni i Hercegovini, u deceniji prije Drugog svjetskog rata i 50. i 60. godina prošlog stoljeća. Svoje zanimanje za naše usmeno pjesništvo i razloge za svoje dva putovanja u područje Kraljevine Jugoslavije, Milman Perry je objelodanio u nedovršenom eseju naslovljenom Ćor Huso, A Study of South Slavic Epic Poetry. Prvu objavljenu zbirku materijala kojeg je sakupljao Milman Perry u saradnji sa Albertom Lordom čine tekstovi 32 pjesme zabilježene u Novom Pazaru od Saliha Ugljanina, Sulejmana Fortića, Džemaila Zogića, Sulejmana Makića i Alije Fijuljanina. Ove prve tekstove zajedno sa razgovorima sa pjevačima i prijevodom na engleski u dvije knjige zajednički su objavili Harvardski univerzitet i Srpska akademija nauka 1953. i 1954. godine. U uvodu knjige objavljene 1953. godine citirane su riječi Milmana Perrya. Ova zbirka tekstova, sačuvanih usmenim predanjem, nije sakupljena sa namjerom da dobijemo jednu novu knjigu, već radi dobijanja podataka. Pa njome ne samo što možemo pratiti kako pjevač sastavlja riječi i rečenice i stihove, već također i čitave pasuse i teme. Možemo vidjeti kako jedna cijela pjesma živi i prelazi s jedne generacije na drugu. Prelazi preko polja i planina, pa i preko granica jednog jezika. I još više od toga, kako cijela usmena poezija živi i umire. Sažet prikaz Perryjevog djela, kao i kolekcije bošnjačkog epskog pjesništva, koja je nastala zahvaljujući njegovom sakupljačkom radu, dao je Albert Lord u svom prilogu Homer, Perry and Huso,
Tu je i prvih 7 strana, pjevač priča, koje je započeo i ostavio nedovršene Milman Perry, a kasnije u cjelini kompletirao i pod svojim imenom objavio Albert Lord. Inače, pjevač priča je jedno od najznačajnijih dijela na polju istraživanja usmene književnosti u posljednjih nekoliko decenija, posebno u vezi sa već svima poznatom usmeno-formulaičkom teorijom. A za vas koji volite da istražujete, pokušajte da istražite koji je naš najduži epski spjev, od kog narodnog pjevača i u koliko stihova je ispjevan. Sretno!